situacija? Situacija je, da smo tukaj v Mehiki na betonski cesti, ki vodi v neznano. Ja. Kao ta lokacija je sicer nekakva prasica, ker je klička odmes, ampak nima veze. Da ti naliješ na snemo, koga pša. Jaz ti bom dal senco, ti pa nalij. Ajde. Ne vem, 3-4 deci. Pusti. Gre? Še? To po mojem. Dobre, za veter je uspelo. Pazi voiceover. Nakon donata imali smo željo i vreme istestirati, sprobati aute. Pošto Klaudija ima samo 5 dana u E36-ici, htjela je probati još više voziti ta auto. Zajedno je bila to prilika da bi mogli Borna i Žugi probati Lexusa. Lexus je desni volan. Handling auta je radi veličine, težine i sistema ovjesa kompletno drugi nego recimo E36, E46 šasije. Nakon brzega testa kojega gledate sad smo smanjili stazo radi sigurnosti. Napravili smo manju stazo di možemo vidjeti ako netko dolazi kroz to grmlje, kroz sve to šta leži oko staze. Nema nikakve potrebe da radimo tu inicijacije na 120, 130, 140 na sat da bi bolje upoznali aute. Nemamo ograde i dovoljno ljudi da bi kontrolirali cijelo stazo. Zato smo je smanjili na inicijaciju koja je dobrih 100 na sat, pa onda ta veliki dugi zavoj. Tako da tu bi pozval sve koji imate namjen ići vozit u vlastni režiji, znači izven evenata, na bilo kojoj lokaciji, bilo di, da uzmite u obzir okolico i da oprezno postavite stazo i razmišljate šta radite sa auti. Jer ako bi netko izlazio iz grmlja kad ja radim inicijaciju na 140 na sat, to bi moglo loše završiti. Tu sam samo htio dati ta quick tip svima. Ako želite neke takve stvari probati, imajte u glavi da niste sami na svijetu i da sa pravim pristupom smanjite opasnost što više moguće. Ništa, odi probaj. Promises abolishing from dishonest politics. It's dominant and probably it's the growth of wealth for communists. The plight is out of sight like a light in an obscure night. So rebels fight for a right. They spot the blocks like the cops not. So cops ignite the pipes as an easy solution. With a feeble excuse calling the people abusing. Cause now we know calling a sequel is useless. Too many races depending on faces on daily basis. You see the hatred traces. It's either amazement or sundials or faces. Dumb lies from politician leaders and masters. They say they believe in the master, but I greet up their asses. As more money comes, the world cross the axis. Now every kid becomes when you read the words backwards. The thing I pick finding its meaning of life in ADMs to turn into a alien or a bunch of aliens. With this politician discussing their compartments. If it's the truth, then swipe it under the carpet. What is this world reflecting on? Some people wonder about it till the final breath is gone. Since birth is all about survival to death is born. And they reflect just on it, maybe you will need the rest. From all the evilness, you feel the pressure from the people's stress. Beyond this hateful world lies freedom's nest. Beyond this lethal threat, but for now you see the best. The future here will worsen and the seed is next. As the yearning begins, turning white light into more sins. Cutting on blacks by the tips of those who have been in different. Dobar. Okej. Ha? Ja, Boga, si nič, greo pridiš je ta ran za mano, pa bok si. Reveal the space behind my face as I chase and erase slip-ups, practicing mental push-ups to keep my tension on top and stop those who try to interrupt. Corrupt politicians letting out rapists so shit stays fucked up. Time to back up, I ponder my mind and wonder why it's such a thin line between sunshine and thunder, and from being on top to going under. I hunger for answers, searching in the past but realize fast that the world keeps spinning.
see this next. Politics better get the better. Špulmo šel široko desno, da cilj je, da v velikem levem ovinku, da mi prideš čim bližje, okej? Confusion is making me blind, but I always have faith. I'll operate, but I'm sorry your face. After mind blurring, falling for base. Yo, I'm crawling in hate, because this world has the rules to bend. I'm the living proof of this, since the root was bit. Right now I'm a truth then, because nowadays truth is shit. Lies after lies, how the news to flip. And believing in them is how you lose the grip. With pain, I walk through rain and tough terrain. And change, but I change them far from being tame. No longer humane, with anger pumping in my veins. And a hurricane sweeping through my brain. Born to taste the cane, and nearly mentally deranged. On the edge to insane, and still no one can hear me complain. I claim innocence, but still I'm getting the range. And now the shattered memories, all that remains. What is this world reflected on? Some people wonder about until the final breath is gone. Since birds is all about survival till death is born. And your reflect just torn, and maybe you would need the rest from all the evilness. Can you feel the pressure from the people's stress? Beyond this hateful world lies freedom's nest. Beyond this lethal quest, but for now do you see the best? In the future they were working in the seed is next. Evo, to so prvi krugi od žugija v Lexusu. Evo, žugi v Lexusu, da vidimo. Pa probat ćemo sad. Pazi ga. Klaudija malo upoznala ovaj auto. 236 dobro radi kako uvijek, ne? A gume ne toliko. Temperatura? Samo gumam sila, a? Kaj 100? Voda? Ohlajevanje? So you're enjoying, right? Yeah. Okay, okay. I'm gonna try and hold it through the sunroof as well. Sorry? I'm gonna try and hold it to the sunroof. Not a problem. Is it in you? I'll just hold it like this. Okay, you can do that. Ready? We will let air out of the tires, because
this purpose is also practice. Because that's a competition car and it's pretty spicy to drive, so that's her chance to get used to it. And we try to manage tire pressures because we don't have nitrogen today, and with air tire pressures rise. Meni, ništa, uvijek prvo provjeriš, onda mi kažeš, onda ti ja kažem. So what's the tire pressure that you're running? We'll see now. Okay, daj 2-0. So in competitions we often run below 1 bar. Yeah, I think she's also at 0.8, 0.9, but we are at 2. Now after 3 or 4 laps, how many ever we did, it went from 2.2 to 2.9, and that's a major difference. Before I talked to the guy, because I try to manage everyone that comes in here, so everyone is as safe as possible, and no one, so we're not like bothering them. I also talked to that lady before, because she had to go out, and she said she'll come back. We are on the Stino Semi-Slicks. They're actually 340 treadwear, so they are a medium compound for practice, and she's on Serbian retreaded tires. Both are on 265s, but those are softer, so the car has more grip. We are chasing now. She's out of tire. Look at the spicy line from her. She went one wheel into the grass, and the tire delaminated on transition, and she went wide. It's mid-season now, so both cars have about 12 events on them. 12, yeah. And they're pretty beat up. The Lexus also. Every 5 track days. So you theoretically should have changed it already 2 times. Sorry? You should have changed it 2 times already. Yeah, I did. Because now the 3rd time is coming, but we generally do 2 to 5 practice days at the beginning of the season. Then first half of the season is 12 to 13 track days. I mean events, public events. So today is basically the final day on this oil for both cars. So after this, both of them get an oil change. Yeah, and all other fluids get changed only once a season. Like coolant and... Coolant no, but diff, gearbox and brake oil. And clutches, less depending. On the black car, this one is on the 2nd gear, so I'm waiting for it to let go. This one is on the 25th event, so it should be good for another 10 or 15 events. The clutch. Yeah, the clutch, because we use a lot of clutch on initiation when you pull the handbrake, and then you have to get back on power, shifting. You use standard clutch or? No, I make my own single mass flywheels because it's a Toyota V8 in the BMW box. Then I do also my own sintered clutch discs and Sachs Performance pressure plate. Evo, testiranje u Mehiki za sad ide odlično. Ful sam oduševljen nad asfaltom ovdje. Ovaj stari asfalt je već pojeden od kiše, ali
Kako se to zove, kamnić iz skalice? To je kamen. Ok, ali... Ne zajebavam tebe. Ni kamen. Gori si kurac. Ima i špene, evo. Uglavnom nisu ostri, znači ne troši puno gume. I stazu imaju dosta dugo, tako da možeš inicijaciju raditi na dosta veliki brzini. Uglavnom nosim gogle, pošto ne mogu naći kape. Žugi se snima i smije, a svi ostali sad jedeju. Žugi već probao voziti Lexusa. Žugi, kak je komentar na Lexusa? Dobar. A kaj le? Čakaj. Dobar, pele se redo čuti se ful, da je pač ladja. Ampak ima un Bauer, tako da pa dejansko verjam, če bi mogoče bo na levi strani volan na desni. Oziroma če pač porok sem vozil, če bo na levi strani volan, mislim, da bi pač driftal tako, kaj je treba. Ampak ker je na desni strani volan, te bo malo tripa, ki je pač konc avto, oziroma veliko bratanje, kakor bi pač mogel biti. Tam zdaj pač gledaš tam, kje je avto, oziroma pač čutiš, kje je avto, ko smo na tej strani, smo tako pač imel te, kaj da bi davno delal liko v drugo stran. Ampak drugače pa zanimiv, pa ne vem, ker je velika krava, oziroma da je pač res ogroman avto, se to zdaj odpel. Edin steering, je pač čist drugo, kot na 36. Pač 36 volantik se voziš, je pač res je avto, pač kom. Tle ima pač, ne vem. Prenos teže, tranzicije so presenetljivo hitre. Ja, kakor greš čez neko točko, če pač nisi previden, te pač snapne pa se obrne. Tako je. Enostavno zato, ker je avto tak težek, tak dolg in ima dosti polarne mase, zaradi tega pa tudi ni lih nizek, ko viš nič. Prvo je dosti nizek, ampak pač ima prenosa teže. Recimo ta feeling na volanu je isti, kakor na vseh 36-kah niso nastavljene. Če gre čez nek določen kot, če nisi previden, te bo pač snap. Se pravim, pa kad dobiš nek feeling pa to, da pa si na malo slabše gume, si tako nagripan, pač si pa začel čutiti tuno, ko začneš avto prelagati, pač ti smiš ti nek full gas station, potem pa ga moraš počasi začeti z gasom. Lepo pa pač float avto. Tako je, to ni avto, s katerim ga lamiš, full lock to full lock. Da ja pripremim sve te kamere, da mi ne lete. A volan ti nije u centru? Ne, ful je u lijevo. Zašto? Zato da se radi optika sa novim sponama i novu evoluciju Lockheeda. Aha. A to je ono što si bio govori, da se mijenja pa da se puno bolje vozi. Sjeti se 2 tone. Da. I nisam očekivao da će tako lako otvoriti guzicu. Pa, gume su loše, ali možda zato on ima 500 Nm. Da, definitivno. Tako da opet ni toliko malo snage, ni to 2.5. Da, definitivno. Nisam očekivao da će to baš biti tako naglo. I jebote kako on lijepo razvio okret, taj full. Toyota. Mora znati da je potpuno drugi auto nego E36 E46. Da, ali pokušavam si kao usporedi ga s E34, ali ga isto jako teško usporedi s E34. Da, tu moraš full više oprezno kontrolirati prijenos težine nego u to što ti je poznat BMW. Vidi di je temperatura. Ok, dobro. To je normalno. Ako se ti diga, toliko da znaš da... Jer je auto napravljen da ima full jackinga napred, da mogu ja raditi brze tranzicije, ali zato on ne kontrolira baš najbolje prenosa težine. Još imaš kave za 4 ljudi visoko. Definitivno mora malo napraviti na kontroli toga. I još je stok širina. Svi BMW koje vozimo su prošireni jebote za 20 cm.
trebali bi recimo nabiti puno kestera u ta auto, Dobro. više od šta ga je, Dobro. da bi ti samo mogao pustiti volan pa bi se on samo scentrirao kontra. Da. Zašto to ne želim napraviti je, jer kad ti obaciš dosta kestera, kotači se voze po unutarnjem i vanjskom rubu. Okay, aha, A mi imamo ono što dve- se meni dešava ne 34. Da, a mi imamo 2 toni i već dovoljno troši kotače. Nemoj, Odmah sam znao da će me jer bez, izvrtiti. da, probaj ne puštat volan, nego ga vodi po Aha, tranziciji. okej. Tu sam mislio da prirodno on sam napravi tu Neće, tranziciju. 2 razloga, jedan je to da nema dovoljno kestera, mislim da bi se bolje vozio sa više, a drugi ti je elektrovolan. Aha, I toga i postoji razlog zašto preferiramo hidrauliku. da, jasno. Ti moraš znati da tu ti je jackinga pa skoro 40 mm. Opruge su 22 kg, Okej. a možeš nareći nekih 65, možda 70. Aha, Znači 22 puta 40, da. dosta snage. Mislim, dosta težine prebaciš iz opruge na oprugu. Da. Ali dobro, još par krugova je uloviš auto. Nije ga teško za uloviti. Pa ne. Pogotovo jer je težak, ima dugi međusvinski. Da. E? Fora je, ali se stvarno osjeti njegova težina i to je nešto što sam full osjetio i recimo kod Ažedovog M3 Aha. osjetiš tu težinu full. Full. Ne možeš preko te težine. Ne, nikako. znači ono nevjerovatno koja je to razlika. Moj 34 je težak, osjetim nju, a ovo je ono još 2 stepenice više. Da. I da jebote, električni volan, ej, Da. moraš ga navući. Okej, makar ga ne bi morao navlačiti da ima više samocentriranja. Da, ne bi ga morao. Ali tu je ta kompromis jer ja bez beda handlam to. Da, jasno. Točno Trošiš gume, ne ubijaš gume. Da, točno imam program u glavi i mogu voziti, sedniti u taj auto prvi krug bez problema. Da. I to je to, ne. Ali mislim, definitivno bi se moglo naštelati auto da se lakše vozi, bolje vozi. Da, Ali to za cijenu recimo prednjih guma u tom slučaju. jasno. Da, I još što nema smisla. ne znam kako se ta letva, električna letva ponaša Da. ako je daš ti full opterećenja. A, okej, kužim. Već ima puno jackinga, ali ako imaš još kestera, imaš još to silo vraćanja. Jasno, da. Mislim, to je jedan od razloga zašto moguće ne 34 leta i crkava tako brzo. Ajde da vidimo tranzicije, velika osmica između tih 2 guma. Pa možeš ići široko. Ovaj epoxy disaster jebote. Ali naučite kako odlično kontrolira tranzicija. Da. Jer sad moraš ti... Šta misliš, da li je ovo više njemu za prvu ili za drugu? Drugo. Samo dovoljno široko moraš ići. Dajmo jedan džir. Da, hlađenja. Još sam, dok sam se sad vrtio, gledao sam temperaturu. Ali mislim da je dobro. Okej, da. Samo da se i gume malo shlade jer to su te zestine Da. od kojih si obećam najviše. Pa da napravimo što više krugova na njih. Da, jasno. Dobro, ti mi samo kaži, mogu ja to napraviti. Da. Znam da ti ide to na živce, ali kad naučiš dobro kontrolirati, točno Da. kontrolirati kut, će ti biti bez problema. Evo blisteri. To
prezgodnja oblika delaminacije gume. Lišče, clipping point je bio, ej. We don't need to choose, just let it move. We can talk about truth, what it does. We don't need to choose, just let it move. The scene is solemn, some seem to not see the problem. Solutions are being poached, new meaning, pain is a joke to the hurt. Keep it in focus, the future is looking right with some word. We speak light from the darkest of earth, bound to hurt. Know your birthright and plot in advance. Doubt is only relevant if given a chance. Souls in pain only paint with the past. Man, no matter the math, life is too fast to live it like that. Know yourself before your feet in the grass. Listen to fact. Pride is a poisonous path, easy to crack. Zelo zanimiva skala. Inicijacija, to je to, petka. We can talk about truth, what it does. We don't need to choose, just let it move. We can talk about truth, what it does. We don't need to choose, just let it move. Am I giving up? Looking up at the sun through a compass, apparent is really enough with the heat. Evo, dan završavam malo prije nego što smo planirali, pošto su došli neki ljudi koji imaju kontrolu nad ovu lokaciju i nas terali doma. Svejedno dan završavamo zadovoljni, odvozili smo puno krugova. Žugi i Borna su imali priliku probati Lexusa, a Klaudija je trenirala inicijacije na feint način i nešto malo trenirala proximity sa mnom kad je pratila Lexusa. Za kraj smo pokupili sve velike komadiće gume sa staze, tako da lokaciju puštamo u biti neuštećeno. Naravno je ostalo nešto crnih crta, ali već ih je puno bilo. Ako se vam je video sviđao, kliknite like. Ako želite još više takvih videa, subscribeajte se. Hvala svima na pogledu. S vami sam bio Erik i vidimo se u sljedećem videu.